Yes, reka nongere mbifurize kongera kumererwa neza, reka mbifurize amahoro n'imigisha nshuti bavandimwe bakunze akadasohoka tugatse muri studio aka kanya tariki ya 18 z'ukwezi kwa gatanu 2026 tugarukanye amakuru menshi adasanzwe utasanga andi uretse hano ku murongo wacu mugari uraje inshinga no kubagezaho amakuru agezweho kandi yizewe muri rusange. Urugamba ku butaka bwa Kongo hagati mutwa M23 n'ihuriro ry'igisirikare cya Kongo FARDC rukomeje kuba ihurizo. Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo akomeje kugaragaza yuko yifuza gukomeza guhangana n'uruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa M23. Namakuru tugeza aka kanya rero kuri uno munsi aho biri kuvuga yuko agasozi kitwa Mwenga, umusozi witwa Mwenga ngo ukomeje kuberamo isibaniro ry'imirwano. Amakuru avuga yuko imirwano ikomeye yabereye ahitwa Karambi yahatanije uruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa M23 n'ihuriro ry'igisirikare cya Kongo FARDC, ndetse kandi imirwano ikaza gusiga benshi ku ruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa M23 bahunze urugamba bagasiga intwaro, ndetse kandi abandi bakasiga ubuzima nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa muri rusange. Ni mu gihe kandi ku ruhande rw'igisirikare cya Kongo FARDC ngo agasozi kitwa Karambi bafatanyije na FDNB bamaze kukisubiza bakambuye umutwe wa M23, nubwo nta kiremezwa ku ruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa M23, ariko ngo umusozi witwa Karambi wamaze kwamburwa uruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa M23 hatabayeho kuwikuramo ku bushake ngo ahubwo hakoreshejwe imbaraga za gisirikare. Namakuru turi buze kugarukaho rero, turaza no kugaruka mu misozi ya za Karemi biri kuvuga yuko hari ibice byinshi abarundi bakomeje koherezamo abasirikare. Amakuru akavuga yuko uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi impamvu gikomeje kohereza abasirikare kenshi muri Karemi nuko bamaze kumenya yuko uruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa M23 ngo gifite gahunda yo kumanuka hariya za Nyamurozi, bafite gahunda yo kumanuka bavuye hariya Zanzibar n'ahandi hatandukanye bakerekeza mu byerekezo bya Karemi. Turaza kubigaruka, turagaruka kandi i Bukavu tubabwire Bukavu situation ihagaze te, umutekano umeze ute, urujya n'uruza ruhagaze rute, tuzamuke za Karehe tubabwire uko bihagaze. Turaza kugaruka muri Kivu y'Amajyaruguru gatoya twinjire za Goma tubabwire urujya n'uruza ruhagaze rute, za Rusayo ruhagaze rute, za Rutoke twinjire Masisi ahitwa za Sake tujye za Kirorirwe tubabwire uko bihagaze muri rusange. Ni byinshi biba biri kuvugwa, ni byinshi biba biri kugenda bitangazwa. Icyo mba ngusaba abari gukora subscribe, like, share, comment bigena neza no bitagena neza, ukatubwira batarika ahantu mukwiriye gukosora ibi bintu, maze ubundi natwe tukagarukana amakuru menshi adasanzwe utasanga andi uretse no ku murongo wacu mugari uraje inshinga no kubagezaho amakuru agezweho kandi yizewe. Tukibirimo rero turanyarukira no mu gihugu cy'u Burundi tubabwire leta y'igihugu cy'u Burundi iratangaza iki nyuma yuko bamwe mu baturage benshi muri bo ngo bakomeje gufatwa bashinzwa kwifatanya bya hafi n'umutwe wa Red Tabara. Ni umutwe wa Red Tabara rero urwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi ukomeje kugenda bivuga yuko ukorera mu bice birimo M23 ndetse kandi na MLDP twirwaneho. Aya makuru turaza kuyagarukamo tuze kubabwira uko bihagaze, ese niki kiri gutuma n'ubundi M23 iri gushinzwa kwifatanya n'ikitwa umutwe wa Red Tabara. Ese ni ukubera iki M23 ibihakana ariko leta y'igihugu cy'u Burundi igakomeza kuvuga yuko no mu mpamvu ziri gutuma yongera ingufu za gisirikare Sud Kivu harimo n'uyu mutwe wa Red Tabara. Byose turaza kubyinjiramo tuze kubabwira uko bihagaze muri rusange. Tukibirimo kandi ngamato menshi yagaragaye mu kiyaga cya Tanganyika akora muvuma militaire ava ahitwa Makamba, ayandi ava hariya mu misozi yegereye neza cyane ku nkombe z'ikiyaga cya Tanganyika uva za Bujumbura werekeza hariya ku butaka bwa Kongo. Bikavuga yuko aya mato menshi ahetse abasirikare ndetse kandi n'ibikoresho ari kwerekezwa muri Uvira. Ese ni ukubera iki leta y'igihugu cy'u Burundi ikomeje kugenda yongera ingufu za gisirikare mu misozi ya Sud Kivu uko umunsi ugenda uza haza undi? Ibi byose turaza kubyinjiramo tuze kubabwira uko bihagaze, tuze kubabwira rwose uko situation ihagaze. Situation ni hatari sana, ibintu bikomeje kuba bikendetse kandi bikomeje gukomera cyane. Ni imirwano rero ikomeye yaje kubera ahitwa za Karambi, imirwano bivuga yuko rwose yari igitero cyagabwe n'abasirikare ba FARDC batutse ahitwa za Kingwengwe, abandi bagaturuka ahitwa za Mayamoto baciye ku muhanda Route Nationale 5 hariya hafi rwose na za
Uruki n'imisozi rero ya za Uruki muri ano mashyamba. Hari abasirikare bamaze iminsi rwose ngo boherezwa muri ibi bice, rero nibo baciye za Mayamoto berekeza ahitwa Zangweshe, basatira uruhande rw'ibice M23 iherereyemo, aho bivuga yuko imirwano yaje kuba muri ibi bice rwose ngo yaje gusakiranya uruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa M23 n'igisirikare cya FARDC, ndetse kandi imirwano bivuga yuko ku mpande zombi banahatakarije, ariko ntago haratangazwa abasirikare bahasize ubuzima ku ruhande rw'igisirikare cya Congo FARDC, cyangwa hatangazwe umubare w'ibikoresho byafatiwe ku mirongo y'imbere ku rugamba mu bice byahariye n'ubundi za Karambi habereye imirwano ikomeye yasakirangije uruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa M23 ndetse kandi n'ihuriro ry'igisirikare cya Congo FARDC muri rusange. Nshuti bavandimwe rero bakunze akadasohoka, icyo ni ikimenyetso kigaragaza yuko nubwo hamaze iminsi hagaragara M23 yikura mu bice bimwe na bimwe ku bushake, M23 ikora igishoboka cyose ikikura mu bice bitandukanye bya Sud Kivu, ariko biragaragara yuko bimwe mu bimenyetso bigaragaza yuko FARDC ikomeje kugaba ibitero mu duce tumwe na tumwe byo bikomeje kugenda byiyongera muri rusange. Iki ni ikibazo gikomeye ndetse kandi gikomeje no kuba ihurizo uko umunsi ugenda uzaza undi, aho benshi ibibazo bati rero igisubizo kiraza kuba ikihe mu gihe FARDC yo yabikomeje ibikorwa bya gisirikare M23 itegekwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kurekura bimwe mu bice. Benshi bakavuga yuko M23 bitagakwiye kuba iva mu bice igenzura bila mipanga cyangwa se mu buryo iri kubikora, ariko nanone bikavuga yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika baba batanze itegeko babwira M23 mu gihe ko yaba yanze kuva mu bice irimo, ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo bashobora kuba babarasaho. Ikirengo ni ikimenyetso n'ubundi kiri kugaragaza yuko nubwo M23 bimwe mu bice iri kubyikuramo ku bushake cyangwa ku mahoro, ariko nanone n'ibitero bya FARDC bya advance cyangwa ibitero byo ku butaka hifashishijwe abakomando ba Hibo Special Force, Anaconda, aba Eagles n'abasirikare b'Abarundi utogiye ba FDLR, byo Leta y'igihugu cy'u Burundi na Leta ya Kinshasa bo barabikomeje, n'abandi bafatanyabikorwa babo higanjemo abacancuru bakomoka muri Amerika y'Amajyepfo baba Blackwater, ndetse kandi n'ababanya Israel rwose ibitero byo barabikomeje ku ruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa M23. Ni umusozi witwa Karambi rero wabereho imirwano ikomeye yasakiranyije uruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa M23 ndetse kandi n'ihuriro ry'igisirikare cya Congo FARDC mu misozi ya Sud Kivu, nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa ndetse kandi nk'uko bikomeje kugenda byemezwa n'uruhande rw'igisirikare cya FARDC, aho bemeza yuko rwose bagabye igitero hariya za Karambi mu misozi ya za Mwenga cyangwa se no mu misozi yegereye za Warungu, bagamije gukura uruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa M23 muri ibi bice, nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa ndetse kandi nk'uko bikomeje kugenda byemezwa yuko rwose ibi bice bikomeje kuberamo imirwano ikomeye ikomeje gusakiranya ihuriro ry'igisirikare cy'umutwe wa M23 ndetse kandi n'igisirikare cya Congo FARDC muri rusange. Ni mu gihe kandi mu bice byinshi bitandukanye bya Sud Kivu deployment zo ziri gukorwa. Leta y'igihugu cy'u Burundi yo ikomeje gukora deployment mu bice byinshi bitandukanye, aho rwose nababwiza ukuri ko nko mu misozi yegereye hariya rwose ku kiyaga cya Tanganyika, imisozi ya Zambaridi, imirongo miremire y'abasirikare ikomeje kugenda igaragaraho abasirikare b'Abarundi rwose bari koherezwa muri bice. Ibi bikomeje kugenda binibazwaho rwose iherezo ryabyo cyangwa se biraza kurangira gute, bigashurana cyane ukurikije buryo ki situation ihagaze. Ni mu gihe kandi no muri Bukavu hari kuvugwa rwose ngo dutero shuma tw'abawazarendo muri ya misozi yegereye za Nyangezi dukomeje kugenda tugabwa uko umunsi ugenda uzaza undi. Ibi rero bikomeje gushyira mu kaga n'ubundi ibice M23 igenzura, bikanavuga ko kandi Leta ya Kinshasa yo iri kubikora mu rwego rwo kwereka M23 yuko yo idashaka guhagarara ndetse kandi no gutuza na gatoya ku mirongo y'imbere ku rugamba. Amakuru akavuga yuko rero ari n'ibice M23 nayo iri kudeployingamo abasirikare bya Kivu y'Amajyepfo ndetse kandi no muri Kivu y'Amajyaruguru, byaba ari ibice bya Bukavu, byaba ari ibice bya Uvira, ndetse kandi amakuru akemeza yuko no mu misozi itandukanye yo muri teritwari ya Masisi, za Kirurirwe, imisozi ya za Rushebere, imisozi ya za Kishanga, imisozi ya za Mweso n'andi atandukanye ngo hari gukorwa deployment nyinshi ku ruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa M23 ndetse kandi aha M23 ikavuga yuko iri kubikora mu rwego rwo gukora uburyo bwose bushoboka bwo guhangana na wazarendo ndetse kandi n'abasirikare ba FARDC bakomeje kugenda bagaragara mu duce twinshi dutandukanye twa Sud Kivu ndetse kandi no muri Kivu y'Amajyaruguru, nk'uko amakuru akomeje kugenda yemezwa ndetse kandi ko byinshi bikomeje kugenda bitangazwa uko umunsi ugenda uzaza undi, ndetse kandi bikaba n'ihurizo muri rusange. Ni urugamba rwose ubona yuko ari urugamba rutari buze ko